Kasorkar Assam nem step kalai photarik unailar aja arpo hakapor prabaje lingba katanat shna surok Wan Rung Jubor banchna Pynbha Surok hasalpara sajwat hasenda athyabari hakaba kala tam netur hadun ruspa mitari sho port usam kajala Meghalaya Lawan sendan langai kini kinong shna surok daki pulet na Assam ban pahara yaki banchna kini kasurok kuman chupan kan mau kasurok na buku shakhap port Meghalaya lashna na kaskim NEC hindrai minta pat ngiyoi bakila tam sho port usam joka jala Meghalaya kini kalawan jalai sngi shua bakandon gajakran arliang hapdeng Deputy Commissioner joka West Khasi Hills District Meghalaya baru Deputy Commissioner joka Kamrup District Kasorkar Assam kata haka artarik u September arhaja arpho Kumta ke FKJGP Aradonga Area Unit kala Pynram jor ke jingle abor joka Sarkar Assam kablawan bantam port hadon ruspa mitari sha Meghalaya bar ka jumlin banle kumniman kapor kaseng ka Pynram ru ikibor ka an beki khamle bar khanglat ikane ka jingle joka Assam bantur cho port ka Meghalaya kaseng ka dawa joru na ka Sarkar bakan ai ka jingada ka bapura khamtami ki badan khapot namar ki Pynbha hakini ki than ki im ha ka jings ear Itikot kaseng ki lalek ujor sha Achebari Police Station Handrai kajubab kabangi yo kalong bagi bor kibahlor kim ai hukum ai bat kimla le ai ni penremjur yakane ka jingwan thombor ka Sarkar Assam panchna surok ha jaka jungi ni penremru Jaga Sarkar Meghalaya, Lembaga District Administration, kaba ki claim la ban khangla, jaka jingwan tur ka Sarkar Assam hadu baki sangehi. Ni penremjur ru ka jing le riuklau jongka pulit Assam. Karpa kadai bru jong Meghalaya banlai Shahahim Shasho Lapang Hakapor Southsteng Yimta Janmit Te Gidawaru Yaka Sarkar Meghalaya Kadai Bantuklar Mardar Yakane Kajingja Knangba Kam Kta Yaka Songsur Songsan Jungga Pynbha